Si Bana Alawi naglaba. You have your chance. 5, 4, 3, 2. Daddy, clean this. No. The behind the scenes. Hi guys. Welcome to Mama T's house. my YouTube channel. Welcome to Bitokbitok University vlog. Yes. Okay. So nami ginabuhat karong teleserye. So nitabok mi sa at mga balay sa kay mag kuan mi sa miglaan. Luis Marquez. Brother. So nami teleserye nga buhaton entitled Ang Singot sa Kadlawon. It's just plain. Daddy, it's not a brand. Pretty ka, pretty. What are you doing? Maritu! So, kanina mo buhaton na commercial o photoshoot para sa dirt bag. Yes. So, mag-launch na may og kanang app sa dirt bag para mas dali. You know what's the wallpaper? Oh. Why it smells so bad? Somebody fart? That's you. It's you. Daddy, you farted. Did you? Hindi kayo sa itong tremors, kasi ito nga sa lido. Ito pag-iga na siya ikuan. Ito na. So, video to na para mas na. Halika. Okay, so unsay konsepto galing Brad? So unsay konsepto ani? Kuan, ang una is kunyari daw nagdamgo ka. And then nag-nightmare ka. Ay pagmata nimo na daytoy app nga makapasave sa imong kinabuhi. Wow. You can. Actually dili niya mong balay na kisulod na mi timing kay wala ang mga tagiya ba mo ni sulod lang ni break in lang mi. Dalion na to ni Brad kay mintas wa pang mga tagiya. So, you got the concept? The concept of the commercial would be like if something like what's orum in English? Like you have bad dream. Nightmare? Nightmare. Orum, that's Bisaya. So I have a nightmare like you guys putting all the clothes. Oh my God, so many clothes. That's mommy. Post-process na. God. That's mommy. So many clothes. Then suddenly, then using the app. Dirty bag. Gone. Okay, so that's the concept. Nakamas tanan, pero mga hold upper tanan ng mga staff. Siyempre kay kuan man COVID. So messed up. Ow! Trying to fix it. You're not giving me make it more worse. Na. Si Bana Alawi naglaba. Bitokbitok University vlog. Kagaan na sila mo nung hindi ka Members without makeup. Nanawon lang no? Oh my God, bro, porn Oh, star. Tito is here. May lahat mo naging mo.
Kumiran. Hello. Ano, porn star. Ay, wait. Madaming ka ulit. Okay, maingon lang ko kuha niya. Kanos ka mga wait lang. Wait lang. Okay, wait lang. Okay, wait. Yeah, relax. Unsa ni nga chat bird kanang puro ana? Labay-labayan din ko. Maingon lang ko kanos ka magkuhan alingasa. Go So, na. tulog sa ko primero. Oh. Okay, ano sa steady sa alingasa. Yeah. Labay, ma'am. Labay, ma'am. Ilabay mo. Sige, labay. Up! Okay. One more. Mga na lang ko. One point sa brother. That's actually me. Disappointment. Bitokbitok University vlog. Labuno na sad. Labuno na sad. Kapoy na laba. Kapoy na laba. Cut. Bitokbitok University vlog. You have your chance. 5, 4, 3, 2. Daddy, clean this, Daddy. Daddy, clean this. Daddy. No! 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 Ah! Siguro last no. No! Tama, dirtbag! Tama! Ano? Okay, ready? Go, bird. Nice. Nice. B, tanaw sa B. Bitokbitok University vlog. So, wala pang tagiya sa balay. So, mintas wala pang tagiya busar sa. Nay, kato na yung scene na gagubot na rin. Open na ang app ba? Ano ka sa app? Naka-app tayo mga na phone. Nai-up sa ako. Mga brad, Bitokbitok University vlog. Okay, ready? Go. Go. Pip pip. Oh, asa? Alaglinis camera. One more time. Action. I will. Hey! No sound. Quiet on the set. Ready? Go. Go. Stop time. Mike. Pip pip. Nice. Ay, narako. Pipi. Ay, narako. Okay ka rin. Music na lang nanimo no. Bitokbitok University vlog. Nice. Nice. Okay na? One more? Probably One more. One more lang. Bigli. Big. Safety, safety. Dahil kung isa ka kwan, sinila kayo labay mo ulit. Ragnar. Ali. Ana. Ready ah. Ano din mga vlogger ba? Kanang isa ka post nila. Okay, go. Mga influencer na gina ba? Okay, medyo.
Bitokbitok University vlog. Buwis buhay. Kamu lumig shot, naulanan nami may gala. It's raining outside. Ito, mga may rambutan dito. Larga, medyo gayon na lang ang rambutan. Ay! Thank you, Tito. Alright, kaway-kaway guys. So, motong one. So, naulan na namin may gala. Collaboration ni sa tanan mga production ba? Ano na? Okay. Thank you. So, mga batchmate na ako ni, batchmate, nitira sa batchmate. Tama ba? Batchmate, nitira sa batchmate. Ba naman sa Mumbai, nitira sa batchmate. Uy, may bata, kahukas. Alright, that's a wrap. Mas labang. Hindi na ako maglaba. Daddy, do the laundry. Do the swipe.